Puan pelati mentang yak kena. Inang lu keluar. Apa inang rono keluar yang kun rono? Rono yang di penjara kan inang rono. Ni bicara ada banyak bicara Udah apa leba? Apa yang ajak buat inang lu? Ba apa ku tepar leba? Ya, kasi kau. Uma kakak bang seleb ah. Nyai Barbie ilok rono dalam penjara, i Barbie kan cewek ngan ajudan. Lu buat rono dalam penjara pak gara-gara ni gulung. Si Barbie kai mau kawin dengan ajudan. Iban. Tepon le bele. Pak meja ujung putnya mantu mikro. Pak meja. Nah, kau telefon hai nak ilai. Ajudan. Ah, Pak polisi. Oke, Pak polisi bang. Ya perjaka dua, duda dua. Halo, Pak. Ya meja aja masih. Ya sampai mejanya. Iya betul. Pak, lu nak lapor. Dia nanya ordernya nyanyi Bang A, kena kira tengah-tengah kalau bingung. Oh, je. Pak, Pak duduk. Bang Salep. Bang Salep, Pak duduk. Ijak kena polisi. Pak duduk. Okey. Pak duduk. Pak duduk. Itu yang ijak kena ni polisi ya, cok. Pak duduk. Bungang kopi. WL apa? Ijak kena le. Pat. Bungang kopi. Bungong kopi mereceh. Ah, ini ijak polisi kena ya, cok, bang. Ya, cok, rono, bang. Je. Lu kau buat laporan ke yang kesunggulung bunuh kan? Ayo ibu pelecehan tu dia cak dong. Panen na lu bibu ya cok rono lega cok rono. Be anai ibu enggak. Oh, ya kerja. Ya kerja. Ibu tu dia cak dong. Aduh. Baru dah macam baru bang. Bang Selek kan ada kan paru bina rame-rame. Nak apa maunan nyen Abu Alon apa maunan? Apa maunan Abu Alon? Apa mau kamu dengar gan ali? Nah, ini sudah nalung yan Abu Alon. Aku kau le lu. Abu Alon. Kami tu apa maunan? Mana buku gorengnya? Hai, apa mau goreng coba baby? Yo, lo lebih dengan depan jauh bunga bang Seleb, bak bunga kafe di lapinnya. Hai Bang Selek. Di lapinnya aja aju kena. Apa mau nih cewek nge Barbie? Yang sekalian ada juga. Yang adalah duren, duda keren. Depan si orang depan. Dia kali udah jalan lalu tuh mau main mandu nih. Di merto je apa nonton ini mana nonton. Abang lo nya depan rame-rame swasta, Dek. Betul, ajudan rene. Oh, pengen aja ajudan. Lo nak aku ngomong nanya. Ya icum. Baik, lang kau ramai hadi kot. Karena aku dah Kana lang uku ya. Hai apa? Kah hadu dagan lu. Halu ke adik ilon ke adik Barbie juga. Goknya kali janjian dengan Barbie. Kenapa tu? Apa suka ti dom. Akan nak besok. Kana ka apa mau lam. Apa maun gede salim ke Barbie cewek dua ke? Nah, nak kagak. Nah, memang long saksi kok. Kakak kalian Long saksi si Barbie jauh lampu uang ngembang ngen. nampi di. Muti di nak. Nah, nak foto balu. Foto. Ban. Foto bapeo nak foto tu kirim. Ku kirim ndek bah? Ku kirim bak nomor ajudan. Kita maklum otak. Kirim oh. Kirim pun. apa namanya? Dek Moli. Pakai kengai nong kunti pak. Dek Moli hoi. Hana di dengar. Duh dengar tu kata jod ke lam ji. Anda dengar. Boleh aku buat raya-raya yo. Ada. Kalau kuajangan, iya kuajangan dulu. Tahu di nama.
Ay, Rono takut. Hai, suami takut istri ya. Mana dia harus mati cewek dengan cakap. Rekam na yan, ako sumpah. Sekarang. Oh. Suami Takut istri. Mana? May luhan na laga. Masuk laga alo. Agak ke. Mapagka na pagkahabangan, Ji. No, kahaba main dengan ni. Kamu dah ka na na sa piglaw. El. Ayun na. Naku, bubuli, hay. How many ko ka na na? Bra. Bang Seleb. Bang Seleb. Ku telepon dek. Bani dua ni mazu ana PJI le ha. Baik mabau. Aku mabau juga tu rekam lah ya. Kadir tu ya. Inong Rono. Abang Seleb, Inong Rono ipang pada RT ya. Menyangan long Rono kan kuku-kuku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bro. Siap. Okey. Hai Bang Seleb. Untuk ku telepon bah. Hai Bang Seleb. Untuk ku telepon bah. Tak ke telefon. Mana Bapak wartawan? Katro polisi. Katro polisi. Nya nak tolong telepon katro polisi. Oh Rono anak lelaki berarti nya katro polisi no. Bang, dua boy. Bang, makanan. Haji ya ke Barbie kali pula. Kamu rendang ke? Baju gue ba na wala kayo. Bayar merah lah. Ni dah jangan Malaysia lagi tak pesawat baik ikut nah. Boleh baju mana? Bang Seleb. Nữ cái nồi lè. Vậy cô cái này cái đi atu ana ko. Nghe vậy nè. Tak ko nghe anh ang ke cô cái đi đây. Mana na ko nữ din hông? Mana na ko nữ. Nói adik dah tiga lung. Lung nak. Kahit hindi ko tengok. Abang Seleb. Betul. Tengok Lena. Ya. Suami takut istri. Makan. Pamit. Lu nak pamit. Lu hedik dah tiganya. Lu buat. Lu ka hai. Benar orang nak kengkeng ke lo. Hai. Nyan long menyewa hati kumo berarti nya salah kamu. Belum juga. Bodoh sakai ono. Yang ke hai. Ku telepon itu berbi deh. Hai. Hai. Jadi mau deh. Hai, apa maun? Dapat apa maun dia nak panggilan dari apa maun? Panggilan dari apa maun no? Boleh. Halo. Halo, apa maun? Apa maun gue salin ke Barbie? Apa maun gue salin ke Barbie? Bang Seleb. Anjir bang. Lalu belok kanan di jalan tinggi kaki. Bang Seleb. Katrun deh. Hai kamu nak aku pamit. Hai. Kuno ikut Yan hihidoki. Dai bukan ada kudu pa na lang.